možemo i oficijalno početi. Dragi moji momci, hvala vam puno što ste večeras sa nama. Zezam se, nećemo tako. Ne, u biti, hvala vam, stvarno vam hvala da ste prihvatili voziti se s nama, raditi ovo s nama. Hvala vam što vam je bilo drago prihvatiti nas kao potencijalne goste. Pa, svakako. Krećemo sa Medike. Zašto je Medika na vašim intimnim mapama Zagreba? Hoćeš ti početi jer ću ja idući. Ja mislim da je nekako Medika na intimnoj mapi svakog alternativca u Zagrebu. Jer kao to je zapravo nekakav jedino sigurno mjesto za bilo kakvu formu alternativne umjetnosti ili izražavanja ili tako dalje, iako nije baš više tako. Ali kao i tu je nekako neformalno i nekako naša udruga krenula i zato nam je to mjesto nekako dosta bitno, jer smo tu imali taj svoj prvi drag party koji je zapravo jako dobro prošao i to su zapravo bili neki temelji na koje smo gradili dalje ovo što radimo trenutno. Dakle, da, to je bilo prije skoro neke 2 godine smo krenuli sa svima i prve sastanke zapravo jesmo imali u Mediki, tamo su se događali u prostorima od Zagreb Pride-a, tako da taj prostor nije zapravo, mislim baš što se mene tiče, nije mi odredio samo te neke početke te udruge u kojoj sada djelujem i te inicijative u kojoj sada djelujem, nego i prije dok sam bio u organizacijskom odboru Zagreb Pride-a i sada zapravo često navraćamo tu kod frendice iz grupe žena koje tamo imaju svoj prostor, tako da baš ono što je on rekao, taj prostor. Friend je jako dobar, recimo radi na upadu i onda znaš s njim presjeri cijelu noć tamo da mu ne bude dosadno. Postanete nekakav kao a ideš tamo čisto zato što znaš i znaš da će ti ako ništa biti okej, jer ćeš sresti par ljudi koje možda nisi vidio već neko vrijeme. Pa da, zapravo se to može nazvati kao nekim centralnim, kao hubom ili dnevnim boravkom, odnosno noćnim boravkom, nekog vikenda izlaska, jer dosta ljudi u nekom trenu tamo dođe, tako da... Koje smo mi sad smjeru krenuli? Jesmo. Treba se tamo svrtiti? Jesmo trebali okrenuti pre. Pa nema veze, možemo sada ići... Možemo otići na Savicu. Možemo na Savicu otići iduću, da. Gdje nam je to sad recimo usput? To nam je sad usput. Da, sad bi to trebalo lijevo ići. Vodit ćete nas, mislim, samo... Lijevo. Moje lijevo. Moje lijevo. Ja ne me zezaju mislim, nema šta oni mene zezati. Ja totalno nemam orijentaciju, onda kad kažem desno, to je lijevo i obrnuto. Je li ovo vaš auto ili... Ovo je auto Janine mame. Da budemo precizni. Da. Dovezo nas je iz Skoplja, sigurno. Da. Pa, tome vam je pametno. Da, ovo je baš za ovo snimanje, super. Kad smo razgovarali, kad smo se onako malo spremali sa vama za ovu vožnju, vi ste pričali o tome kako ste birali svoja mjesta i to je mene je podsjetilo da kako u stvari napraviti tu neki uvod u razgovor sa vama. Rekla sam sebi kako to sve sumirati, o čemu smo mi sve govorili. I došla sam do toga da su gradovi surova mjesta i da su oni u biti sastoje se između ostalog od kapija, od zabrana, znate kako postoje novi grad u kome dođeš prvi put u životu i ljudi koji žive tamo kažu ti aha, onaj kvart ne smeš poslije, nakon 11 navečer. Ili, na primjer, ovdje baš i ne voliš zalaziti, tu baš i nije okej. Ili nemoj tamo idu ovi ili oni. I to tako nekako uđe u tu neku aktualnu istoriju grada i u aktualni život grada, ali kako je u stvari živjeti u gradu u kome ti se desi stvari na mjestima kojima se prosto više ne želiš vratiti jer te podsjete na nešto što nije dobro. I kako je biti neko kome se često to desi ili postoji mogućnost da mu se češće dešava od nekome drugom. Možda nedavno da, tim stvarima, jer smo dostali smo neke slike frendice koje je kupila i tako da. I prolazili smo sad trenutno u Zagrebu, postoji sad na jednom mjestu, dosta blizu naše kuće, te neki prosvjed branitelja koji se nešto bune i tako dalje. I mi smo stajali i čekali nju i sam je Marinu jednu trenutku rekao nešto stilo kao
hoće li ovo ikad prestati? Kao, i onda kao, ja pitam kao šta dođem, kao pa taj neki mali glas u glavi koji ti govori kao možda će se sad nešto desiti, možda će nas netko nešto pitati, možda će neko nešto negdje nasrnuti nas, tako da je to... Ja bih rekao da nikad ne nestane u nekom, ali nekako jednostavno shvatiš da to nije faktor koji te može ograničavati, da ideš i da radiš i da se zapravno. Da ideš i da radiš i da se zaprkavaš i... Da živiš. Da živiš svoj život u svojem gradu, kako je ovaj grad od svih nas. Nije samo od određenih skupina. Ja bih rekao da mi taj strah nekako više prevladavao kada sam tek tu došao. I mislim zapravo tada nisam ni toliko poznavao kvartove, živio sam posvuda. I bilo je tih nekih punktova u gradu, odnosno tih nekih kvartova u gradu gdje se nisam osjećao uvijek najsigurnije. I jedan od tih kvartova je ova Savica na koju sada idemo i zapravo nisam uopće siguran da sam uopće bio u tom kvartu od kad sam se preselio. To je kvart prepun, tamo su većinski stanovi koje je vojska dala braniti, tako nekakvih stvari, tako da je veliko prisustvo sa tim nekakvim ratnim agresijama i ne znam čim sve da nije baš nekako Međutim, zapravo da se nadovežem na ovu priču sa Savicom, ono zašto sam, sjetio sam se danas te lokacije iz jednog jako posebnog razloga, ali to je zato što, ne zato što sam bio u strahu kada mi se ta situacija radi koje sada idemo tamo dogodila, nego zbog... Molim? Aha, idemo još ravno. I onda možemo sada izaći... Da, na Držićevo i onda još malo ravno i onda ćemo što... Ok. A zapravo ćemo samo proći, ne moramo se zaustaviti. Dakle, gdje sam stao? Da, zapravo ta situacija bila jako osnažujuća za mene, jer znači, prolazio sam kroz taj park kroz koji sam uvijek morao proći da dođem do svog stana. I evo sada tu idemo desno, tako da ne znam. Prolazio sam kroz taj park i zapravo ja sam uvijek mrzio sam proljeće, ljeto, jesen, kada bi bilo to pre vrijeme kada su se te neke nastavne ekipice skupljale na tim klupicama. Momci iz kraja. Da, frajeri iz kvarta koji su redovito imali nešto za dopacit. Mislim, nikad to nije bilo ništa fizičko, ali uvijek postoji znači taj strah da će možda i biti. I zapravo sam uvijek čekao samo hladnije vrijeme, znači da će ima biti prehladno da oni sjede van i da ja mogu bez ikakvog peda doći do svog stana. Međutim, jednom se dogodilo tako da sam išao kroz taj park i naravno skužio sam tu neku problematičnu ekipicu i mislim da taj neki strah od nasilja, mislim da homofobci su kao crne mambe ili ne znam koja zmija, koja nanjuši strah i onda reagira prema njemu. Međutim, kako sam sad približao njima, čuo sam tu konverzaciju koju su imali, oni su znači raspravljali o tome da li da me napadnu ili ne. I onda je jedan od njih kao rekao, joj nemoj ništa napravit, tužit će nas i najebat ćemo ili nešto u tom stilu. I zapravo sam se u tom trenutku baš super osjećao, s takvim sam nekim ponosom prošao pored njih kao yes motherfucker, I will fuck you up, ako me samo takneš. Sada se prebaciti ovu drugu traku i tu ćemo isto skrenuti, da. Nego Hrvatska je actually uspjela endorsati jako dobar zakon o hate crime, kao kazne su dosta velike, što znači da je to čak i sada bi to isto desno trebalo. Uspjelo doći do toga. Znaš, možda ćemo završiti čak godinu dvije u čuzi, možda ćemo morati platiti veliku globu, možda ćemo morati platiti ogromnu odštetu tom nekom. A to je zakon? Je, znači ono što je meni bilo drago što sam na konkretnom primjeru vidio da aktivizam djeluje na nekakav način u tom nekom legislativnom smislu i da su ljudi, da im je konačno došla do glave ta informacija da ne smiju takve stvari raditi. Iz čista mira, samo iz mržnje. Da, i zapravo negdje od tog trenutka sam sve manje vremena prestao vraćati na to i zapravo sve manje se takve situacije događa. Naravno da ih ima, naravno da su dosta često neprijavljene, ali mislim da bilježimo neke pozitivne pomake. Jesmo kod parkića? Evo sada ćemo proći... A vidi, to sve tako fino uljudno izgleda. Idemo na lijevo. Fino sređeno. A dobro sad taj neki granični dio grada, tipa tamo više prema istoku, tamo već kao kreće sranje, tako da ja više... Ne znam, toliko smo se zatvorili u taj svoj neki mjehur, Trešnjevke i centra i kao uopće ne ideš više tu da nigdje. Kad smo dolazile u Zagreb i tražimo sad zgradu gdje smo smeštene.
A na mjestu Parkića niknuo Lidl koliko vidim. Aha. Što novo. To je to. Da, znači taj park se protezao čitavom ovom tu stranom, desnom i tu su očito neke nove zgrade izgrađene, ovoga se uopće ne sjećam. Da, pa sjećam se da su se gradile. Kada sam još tu živio. Da, ovo je sve novo, ništa ne prepoznajem. Da, ovo je zapravo sve bilo, evo, ovdje gdje se nalazimo, to je već bilo kao zeleno i sa grmljem i svašta nešto, tu je sad podzemna garaža. Izgradili su Lidl na momcima iz kvarta. Pa ako ništa ono... Oni su ostali ispod Lidl. Baš sam htio reći, Lidl protiv homofobije. Je? Da, Lidl protiv homofobije. Pa probaj desno, tako da se vratimo na cestu. A ne morat ćemo Lidl. Možemo se vratiti na taj način na cestu kuda smo i došli. Da. Jane će me ispraviti ako se zeznem sad. Postoji jedna organizacija kod nas, Reaktor. Čini mi se da su oni mapirali grad sa točkama koje su kritične za žene. Ne znam da li toga ima kod Da, mi vas. smo to isto radili, ne za žene, ali jesmo za LGBT populaciju. Baš sam ja radio na tom projektu sa svojim prijateljem i kolegom tada u Pride odboru Gordanom Duhačekom. I zapravo smo pregledavali smo sve izvještaje ljudskih prava gdje je bilo dokumentirano nasilje, onda smo na jednu... Da, lijevo. I onda smo na Google mapu zapravo stavljali točkice sa mjestima gdje se napad dogodio. Mislim da je to čak još uvijek dostupno na webu od Zagreb Pride-a i sa kratkim opisom što se tu dogodilo i mislim da je u tih par godina koliko je to nasilje bilo dokumentirano, da je ta brojka bila nekih a mislim ne mogu se sad točno sjetiti, ali sigurno je bilo nekih 40-50 zabilježenih slučajeva. Tako da projekt je postojao, mislim da su u nekom trenu da su se možda malo manje nastavili baviti sa njime, ali i mislim da je zapravo čak i bio inspiriran sa nekakvim sličnim projektima negdje drugdje. One koje zanima mogu, mislim, još uvijek otići na sajtu Zagreb Pride i pogledati kako to izgleda, koje su to točno točke. Tipa, to naše istraživanje pokazalo kako je centar grada, onako ironično isto, dosta često mjesto gdje se događaju homofobni napadi, bar je bilo tako, međutim, obično bi to bilo kod punktova gdje su se Bad Blue Boys okupljali, navijačka skupina ili u blizini gay klubova koji su tada radili za vrijeme izlazaka. Dobro, iz ove perspektive, jer kažeš da si radio na Prideu, kako je danas, koji su izazovi danas organizirati Pride u Zagrebu u odnosu, šta ja znam na... Pa zapravo pitaš pogrešnu osobu jer ja nisam zapravo već neke 3 godine sigurno. Nisam u organizacijskom odboru, nekako zapravo je to posljedica toga da se jednostavno više nisam pronalazio u tom nekakvom pravnom zagovaranju stvari, niti sam smatrao da sam dovoljno elokventan po tom pitanju. Mislim da treba imati neka određena doza, mislim možda će se sad neki uvrijediti, ali kako bi to rekao, treba biti malo premazan nekim mastima, za biti dobar aktivist, u smislu toga da se možeš obraćati javnosti i baš na nekakvoj intelektualnoj razini zagovarati stvari, što meni nekako nije leglo i onda sam čitavu tu priču napustio, ali zapravo je bilo super iskustvo. Ali mislim da je danas organizirati Pride znatno lakši posao nego što je bio prije 5 pa gotovo 10 godina. Ja bih rekao da ljudi koji danas organiziraju Pride trebaju malo pogledati što su ljudi radili prije i koliko su ovdje imali stvari, zato što je to danas u Zagrebu postalo onako jako popularno. Pa da, treba neke nove energije u organizaciji svakako, nekog većeg veselja i šarenila i... Konstantno se ljudima govori da bi se trebali osjećati potlačeni, a Zagreb zapravo trenutno, nakon 13 godina koliko je aktivizam aktivan, je došao na neku razinu gdje se neke stvari ipak mogu raditi bez nekakvih strahova i tako dalje. Nije potrebno stalno ljudima govoriti da bi trebali biti potlačeni. Treba ljude poticati da se treba boriti, ali kao za sebe i za svoj nekakav integritet, ali ne trebaš im govoriti da budu u strahu. Da, ne stalno iz pozicije žrtava. Da, to je to. Baš da. Raditi žrtve iz sebe ne vodi apsolutno nigdje. Who are you
you to wave your finger. You must have been out your head. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle and burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been high. You must have been high. You must have been. Foot and mouth and head all fast, so what you talking about? Difficult to dance round this one till you pull it out. Boy, you must have been so high. You must have been so high. Steal, borrow, reverse, save your shady inference. Kangaroo done hung the jury with the innocent. Now your weeping shades of crimson in the cold element you sip in your eye. And you piss all over my black head. You must have been high, high. You must have been high, Who are you to wave your finger so full of it? Onda to tu napred, evo, gdje se vidio šumica, to je Ribnik, famozni Ribnik. I to je isto zapravo jedno od mjesta gdje onako Vrtim ili ne? Pa ne, pa možeš gore nastaviti, to ćemo se. Aha. Nekako isto ono, ako si tineđer u Zagrebu koji ono počne slušati rock and roll, punk i dakle nekako stvari, Ribnik je mjesto gdje krećeš piti. Vino. Da, vino. Naravno. jeftino vino. Da, i svi imaju neke gitare, to je kako lijepo dok imaš 15 ili 16 godina, ali jako brzo dobro rasteš. Moja priča vezana za Ribnik je malo novija, relativno prije jedno, 2 ili 3 godine, tako nešto. Bilo je ljeto u Zagrebu, zapravo jedini klub koji je radio je taj Burgeraj, sada se zove nekako drugačije, ne znam točno koje mu je sada ime. Možeš tu lijevo. Pa da, hoćemo. I on je zapravo da je jedino mjesto u Zagrebu koje radi kroz 7. i 8. mjesec, jer se zapravo sva zabava iz Zagreba se seli na more tijekom ljeta. I ja sam bio vani sa prijateljima i ono nešto smo bili, naravno to sve obično ide. Još ili tu dolje. se mogla doći. Aha, pa dobro krenut. Pokrenut ćemo. Da, i ono, išli smo vani, došli smo tamo unutra i tako dalje. Ja sam unutra uspio sresti jednog tipa s kojim sam bio chatao online. On je bio tamo valjda sa svojom nekakvom grupicom prijatelja, tako smo mi nešto časkali, pušili, pili, la. Ja sam njega odjedanput krenuo poljubiti, on je mene odgurnuo i kao to je bilo to. Ja rekao kao dobro, okej, što god. Pokupio sam se vani jer smo se ono kao ljudi bez novaca ostavili ili drugi na vani u grmi da idemo i popijemo do kraja. I mi smo sjedili tako na klupici, to je ono malo pored kluba i pili i on je samo izašao van sa svojih 1, 2 ili 3 prijatelja i krenuli su udarat mene i mog frenda. Koji su bili tamo. I zapravo meni je taj događaj mi je ostao u glavi zašto sam htio da dođem ovdje, jer kao to je bio ono mene na neki način isprovocirao onako kao aha, nećeš više šutiti, nećeš više ne raditi ništa, nego ćeš ustati sa svoje dupe i napraviti nešto jer se ovakve stvari ne smiju dešavati. I zapravo to mi je bio moj onako nekako prvi malo realni izlet u to zapravo kako je ono stvarno stanje stvari tada bilo, i to još uvijek je sa nekim ljudima i koliko su zapravo u strahu od sami sebe i od toga kako će njihova okolina reagirati na to kako se oni ponašaju ili koji su nekakvi njihovi životni odabiri ili kako to već želite nazvati. Ili plan.
Onda bilo je onako dosta kao interesantno i meni zapravo ta priča danas, mislim kao neki dečki su došli pored koji su sjedili na publici, nije tu sad bilo nešto strašno, neki dečki koji su bili pored su došli, pomogli nam i nam kao je šta ovo. I zapravo onako, jer da nisu došli onako prebili pomogao nama, ali kao nisu. I zapravo danas kad gledam cijelu tu priču onako malo mi je smiješno, onako suludo i kao onako haha ono, ja sam pedera, prebio mi drugi peder, onako kao gdje se to dešava? I kao, lako, to je toliko kratko bilo to. Park se zove tako, ne? Park se zove Ribnjak, klub se zove Purgeraj, to jest prije se zvao Purgeraj, sad se zove nekako, mislim da je sad Rock klub Ribnjak ili tako, tu dolje, tu dolje. Prati ga. Top. A možeš i tu? Ajde. Evo, tu. Evo svira tvoja pjesma koja si odabrao. Pa svirala je prije. To je garaža, ali možeš proći preko benzinske. Ako ovaj kretan se ne bi parkirao ovako. Tesno. Tesna koža. Teti. Dolje. Mi sad možemo odmah do Raša, čovječe. Pa da. Sad idemo na dole. Da. Ovo je isto vaša pjesma. Da. Je. Dobro, sad govorite oboje da je nekada bilo gore, da su sad ipak nekako stvari krenule nabolje. Pa... Jel tako to da rezimiram, to da zaključim? Pa šta ja znam, ja mislim da ono, napredak. da, ali ja mislim da ono ljudi koji su htjeli živjeti slobodno, da su oni živjeli slobodno bez obzira na ikakve incidente i mislim da je najgore opravdanje koje možeš imati sebi je to kao joj, ono, neko će me premlatiti, ono, zato da ostaneš u ormaru i da, ono, da se ne izražavaš slobodno, naravno, ono, tužna je činjenica da se ponekad, ono, trebaš nekako ograničiti svoj rodni izričaj da ne bi najeba, ako smijem koristiti takve riječi. Ja smijem psovati. Da, naravno. Ali ne znam, ja znam da meni osobno, ono, čak i kada sam živio ono, na tim mjestima na kojima se nisam osjećao najsigurniji, ono, i dalje sam, ono, ne znam, stavljao... Sad prolazimo tu. Da, evo sada prolazimo pored Amruševe, koja je jednosmjerna ulica, zato ne možemo ući u nju, ali možda možemo okružiti, ako... Probat ćemo. Pa onda Ovdje opet... sad na ovaj drugi desni. Ne može, ali možda na sljedeći. Na sljedeći. Sektor mapa radi, aktivno. Koliko znaju. A ti si GPS već, je? Da, ona je naš GPS. Ona je generalno naš GPS. Janu povedete u gradu koji ona i sama nikada nije bila i pitate, aha, a sad kako do ove ulice? Meni je bilo super ovo ljeto, išli smo u Mađarsku na jedan festival i zapravo sam onako cijelo vrijeme navigirao po toj mapi, to je bilo tako super, kao onako samo sjediš i govoriš ljudima kamo da ide. Možete udrugu osnovati sa našom Janom. Analogni mapa. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. Gdje smo ostali? Aha, da raš. Ajde, Raš. Da, znači sad ono idemo u tu Amruševu i to je zapravo mjesto specifično po dva prostora. Jedno je taj Birc Kolaš koji je isto onako okupljalište nešto slobodnije ekipe, slobodnijeg duha. A preko puta je taj klub Raš koji se baš nedavno prebacio na jednu drugu lokaciju koja je zapravo na mjestu gdje je jedan drugi gay klub nekad bio, dobro, to sad nije toliko važno. Razlog zašto sam odabrao tu točku je zato što, odnosno to mjesto, ne zato što tamo volim ići, što više oduvijek mi je bilo grozno tamo, još ravno idemo. Do idućeg semafora i onda desno, tako. Baš semafora, još ravno. Baš semafora i do idućeg. Da. I zapravo sam, kako se ulica zove Amruševa, klub se zove Raš, onda sam dobio tu nekakvu ideju da nekako obilježim taj prostor koji je zapravo zarađivao na gevima i lezbikama, a nije, sad idemo desno.
On nije poticao nekakvu slobodu izražavanja. Niti vidljivo, znači ono to je prostor, mislim sada ćemo vidjeti kada prođemo tu, da to su bili doslovce crni zidovi bez ono ikakvog znaka ili vani ili unutra da se tu događa nešto ikako LGBT related, ono, mislim čak ni u samom prostoru, ne da nije bilo rainbow zastave, nego je unutra bio znak isprintan da je zabranjeno fotkanje, i zapravo ono to u tom trenutku predstavljalo sve ono što ja prezirem, ono znači to je nekako... Je podrapano sve. Da. Aha, Da, to je to. to, da. I zapravo ono taj prostor ono, i taj odnos prema ljudima ono baš ono predstavljao nešto što je meni u tom trenutku bilo ono stravično grozno, ono kao... Neka to izdam. Ja? I zapravo sam tako jednu večer se uputio sa friendom u noćnu akciju, evo on je baš stajao tamo u ovom house store-u koji je ravno ispred nas i kao držao mi stražu, a ja sam na jedan jako, kako bi rekao, dovitljiv način uništio čast tog prostora ako je ikad ima. Da. I zapravo je bilo jedno jako cool iskustvo za mene i zapravo to je zapravo bila neka prva radikalnija stvar, ajmo reći, koju sam... Šta se u stvari desilo? Znači ja sam napravio šablone za sprejanje i znači kako se ulica zove Ambruševa, klub se zove Raš kao RUSH. Ja sam zapravo napisao Ormaruša, a kao Raš je bilo u tome Ormaruska, drugom bojom i... mislim, nije to sad naravno bio state of the art, nikakav, mislim ali je dovitljivo. Zagreb ima ono boljog street arta od toga što sam ja napravio, ali ono što bi bilo drago što oni to nisu uklonili idući dan. Mislim, vjerojatno zato što su ono, mislim, policiji bili prijavili, ali mislim da ono ulični vandalizam, ulični vandalizam, ono ja se nadam ulazi u zastaru u nekom trenu po našem pravosuđu, tako da se mogu ovo otvoreno ispričati, ali da, friend je zapravo, koji je jako često koristio tu poštapalicu Ormaruša kada je govorio o Rašu, je završio na obavijesnom razgovoru u policiji jer su... Povezali ga. Da, zamislite, dogodila se situacija da su vlasnici tog prostora policiji dali linkove na Gay.hr forum u kojem su oni pročitali da je taj aktivist koristio tu riječ i pozvali su ga na obavijesni razgovori. Zapravo njihova nekakva autohomofobija i gnjev je išao do te razine da su kao dokaz podmetnuli nešto što je kao bio pisani trag na nekakvom forumu i ne znam, da je meni netko to napravio, ja bi se možda zapitao zašto mi je to napravio, ne bi išao ganjati pravdu, pogotovo ne ako to možeš to ćemo izbitati ravno na slajčevu. Da, Radić. To ćemo imati udrugu. Imaćete udrugu. I to bi bila ta priča. Volim priče gerila akcije. Oni su sad prebacili na novi prostor i ponovo su počeli sa nekakvim svojim drag programom i zapravo nekako od početka diskreditiraju to što mi radimo i svoj program nekako nazivaju kao jedinim pravim drag showom u Zagrebu i u Hrvatskoj. I to je jako smiješno, zato što nisu niti upućeni u tematiku, nisu niti svjesni da im pola performera uopće nisu drag performeri i takve nekakve stvari, kao totalno to rade nepromišljeno, bez stila i bez ukusa i neka rade. Mi ćemo raditi svoje puno bolje na jedan totalno drugi način. Kada vam je festival? Pa festival je bio sad prošli mjesec, prije mjesec dana. U oktobru? Da, 17. i 18. Nika isto sudjelovao na festivalu. Nika jeste! Da. Nemoj tako skromno biti. Da. I sad idemo prema toj nekakvoj zadnjoj lokaciji koja je meni nekako dosta bitna već jako dugo, to je ne bitna nego mi je zapala za oko prije već dosta dugo vremena sam išao u školu i nedavno sam je Marinu bio pokazao i njemu se zapravo dosta svidjela i ona je kao jedan od tih pokazatelja koliko je užasno puno praznih, a jako dobrih prostora u samom centru grada. To je ta nekakva stara videoteka koja ima... Možemo se možda pomaknuti. Da, odim skroz desno, tako će me najlakše vidjeti. Imate nekako skroz super vrata od nekakvog željeza gdje se mogu postaviti nekakvi grbovi, eventualno takve nekakve stvari i zapravo izgleda nekako, meni barem kad sam prvi put vidio, nekako jako welcoming. Kao dobrodošli. To bi tu sad. To je tu sad. Možeš skrenuti desno.
Da. Ovo znači, foto se... Aha, ovo DVD. Da. Ima ova super vrata. Da, stvarno. Aha. Da. I kao... Možeš da... Da, možeš. Ali mi neko mora Nekoga. Aj, uspe. Brava. Uglavnom da... Meni taj prostor djeluje užasno cool. I kao... Jeste, baš. Ne znam ni u čijem je vlasništvu. Ja čak ne bi ni micao ovu ogradu. Ja bi samo stavio flamingo nekako preko ili tako nešto i... Da, zapravo je grad ono pun takvih prostora. Evo smo zapravo odabrali kao neku finalnu točku jer nekako reflektira i te neke želje koje mi imamo, a to je da ono jednom, mislim ono... Dobijemo prostor od grada koji nećemo morati plaćati najam i za kojeg nećemo morati moliti i prositi. Mislim, mi smo već razgovarali među sobom da se okrenemo i radikalnijim metodama, da skvote, neki od takvih prostora ne mora nužno znači da će biti ovo je samo jedan koji je nama upao u oko kao jedan jako lijep, jako neiskorišten prostor i zapravo ne samo radi sebe, nego radi čitavog tog tima koji surađuje s nama, kojem treba prostor da radi, da ima ne znam, nekih 20 kvadrata u kojima može slobodno plesati svoju koreografiju, kao da je na stage, a ne da to radi u svojoj studentskoj sobi negdje. Tako je to, ne znam, tipa jedan od performera iz našeg kolektiva, doslovce živi sa bratom i onda svaki put kad dolazi mama, doslovce ne zna kuće sa stvarima. Pa ne samo jednom, nego više njih. Tako da zapravo bi baš htjeli neki prostor od koji bi mogli napraviti drag house, da tu bude svega, od ogledala do šivaće mašine. Super. I htjeli bi imati nekakvu svoju, malo, ne znam, kao nekakvu pedersku knjižnicu, kao... Želimo nekako mlade pedere ovdje u Zagrebu, pogotovo potaknuti o tome da razmisle malo o svojoj kulturi, o svojoj pozadini, kao da ne moraju biti ti nekakvi glupi kreteni koji se kao grčevito drže za tu nekakvu svoju lažnu iluziju muškosti i takve nekakve stvari, nego da budu slobodni i ponašaju se onako kako žele. I ne znam, ako je netko od nas tu u 11 navečera, nekoga su izbacili iz kuće da dođe tu unutra i kaže, gledajte, nemam gdje biti, Super. Tako Dežurni, safe place. Pa da. Ideja je divna, momci. Ako ne bude ove godine, vi uzmite pa kako si radio sa gerilom, onda... Da. Bilo bi. Napravili, da, evo moramo.